Kraksal Horo Haino Bishalgarh Thanani Gakulnagar Amchaio TR07-8933 Marini Khongsa Khokjakha mani koktoma Kraksal Horo Rakesh Mondol Mungai Khoroksa wanjai Kirton Nainani bagi bai baikhe Gakulnagar ni rastar matha Amchaio thangmani Piaba Kirton paimani yagolo bike ton mani thayo korikha TR07-8933 Marini bini bai Sabrono Bishalgarh Thanani kaise thayo Sikok habani tei bike Khokjakha mani patibung abote ketal koktomali atabo Kraksal Horo Haino Bishalgarh Thanani Gakulnagar Amchaio TR07-8933 Marini Khongsa Khokjakha mani koktoma Kraksal Horo Rakesh Mondol Mungai Khoroksa wanjai Kirton Nainani bagi bai baikhe Gakulnagar ni rastar matha Amchaio thangmani Piaba Kirton paimani yagolo bike ton mani thayo korikha TR07-8933 Marini bini bai Pati muni yagolo Bishalgarh Thanao bike Khokjakha mani koksi samung yafarkha bike Khokjakha nai Rakesh Mondol Mungai owanjai कितना अंत क्या मारे कितना बहुत जामे ऐसा ऐसा दिखता है बस কি বাইক আছিল इसी वजह से कालो कलर কোন কোন জায়গাটা থেকে এক্স্যাক্টলি চুরি হয়েছে वो रास्ता मतलब कितना सामने थी মানে বাইকের নাম্বার কত TR07-8933 তোমার নাম राकेश मंडल বাড়ি কোন জায়গা मतलब कि পুলিশে জানাইছো हाँ बस কি কইছে उसे तरह देखो কতক্ষণ আগে চুরি হয়েছে आधा घंटा কত তারিখ आज का तो 11 तारीख Bishalgarh ni simi asisni kokthum Chini Khorang